India ram Prime Minister hi India sarkar roi tu le thunei tu sang berani a India dan pui nuaya executive thunei na keng ko tu ber ani awangin ram mason na le in rel bol na a apoimo hle a Union Council of Minister roi tu ani ya Minister te na tur asemba ka sarkar policy poimo sang sang te arel thina rampum huap mason na le scheme poimo sang sang PM Kisan PM Vishwakarma te hi PM kai shoi na hnuaya kalpui an ni a khovel ramdang te na in biak na le inzom na siam tu le ram ai o athu soi tu ber ani bok in kalpo na kong pui rel kong le long manga sum don na te siam na a mala tu ber ni in anwaya hian department sang sangin an in rel bol ve le thung tin India ram in pum khat na vong het tur le state sang te mason na rual khai taka kalpui turin ma ala thina tuna India Prime Minister Narendra Modi hi kum sang ni le som ni pali jun ni kwa khan atram thum na atam laklu ani nge Prime Minister thunei na hi India dan pui noya azaw le a Minister te na asemba ka atul huna an na athak sak theya ban na adil tir theibok Union Cabinet thut khom na a paswai tu aniya sarkar policy poimo top khok te an rel thim President le Council of Minister in biak po na palai na poimo per aniya sarkar thutluk na le mason na tho zong President asia tir turani sarkar policy sang te parliament apuang chuak thina Lok Sabha thia rot na po President ne na athen theya Attorney General Comptroller and Auditor General Election Commissioner le UPSC Chairman Teruat Turin President ne na thuron apethin nani Prime Minister hi National Interaction Council le Nuclear Command Authority ya shwaitu berani a ramchunga emergency thil thleng thut a om hian Crisis Manager in Chief ni intuthluk na poimo asiam thin tin Prime Minister ber hian anna a ban na theilu chuan sarkar Council of Minister atlungal vek thina kha sarkar kha atop ti nani Prime Minister Office le Ministry of External Affairs te hian Prime Minister hi thuron an pechina External Affairs Minister hian PM ne na report a pe ya an pani hian thutluk na poimo an siam thin bok foreign policy ya thil poimo zual abi takin ramven him na le ral thuam lam a om chuan Prime Minister hruaina hnuaya CCS thutkhom na a rel thin aniya kum ni le som ni paruka hian India chuan strategic mani thuadin policy a kalpui chun zom zela hei hi Prime Minister kai hruaina hnuaya ramdang te na in lai chin na rual khai taka kalpui danani khovel mun sanga summit BRICS summit kan ti te G20 summit kan ti te le G4 kan ti le ram shoi tu dang te na in rem na siam konga Prime Minister hi India ai o athu soi tu le mingziak tu ber ani bo India President hi Armed Force a Supreme Commander ani rualim thunei tu tak ero Prime Minister kai shuai sarkar kuta a oma Prime Minister hi CCS chairperson aniya he committee hian ramven himna policy ral thuam leina le ramven himna ta na summan tur zong an duang china India in nuclear ral thuam aman don chuan Prime Minister in thuthluk na asiam masak angai china Prime Minister hi NCA a political council shwaitu aniya ama chau hi nuclear attack thuthluk na siam thei om chun ani tin Army Navy le Air Force Chief te ruat na konga Prime Minister in thunei na aneya Chief of Defence Staff po PM in thuron alak na le apiak ron ber te singa mi ani Prime Minister kai hruaina hnuaya India chuan mani ral thuam in siam chua angai poimo hle INS Vikrant le Tejas fighter jet te hi made in India policy hnuaya malak na lian tak an ni a ram in rina emo ram chunga harsat na a om hian
Prime Minister hian National Security Advisor le Military Chief tenen meeting nejim counter strategy an siam thin bok India ram ven himna konga hian Prime Minister hi actual executive head ania ama kai hruaina hnuaia ram himna le mason na hna zong akalani ma se India Prime Minister hi ram hruai tu bernima sela adu angin thil atifek thei bi lova India dan pui hnuaia athu nei na dal tu le khuwa khir tu poimo tak a om ve bok Supreme Court le High Court te hian Prime Minister le a sarkar thu thluk na siam te chu dan pui nen a in milem ti chu an endik theya dan kal ani chuan an thu thluk na chu unconstitutional ti in an thia sak theya Lok Sabha a thu nei na anei chung chau ading theya member ten no confidence motion an pass chuan Prime Minister le a cabinet zong an ban na an the lut ngal turani President hi ram ai o thu nei tu sang berani a sarkar thu thluk na le policy siam te chu Prime Minister in President ne na a report factor ani President hian cabinet thu thluk na chu envia non turin a thon le theya Prime Minister hi atluk pui sang zinga masaberani a sarkar policy poimo siam tur chuan cabinet a lungrual taka thu thluk na siam angai thim mi pui te ngai dan le media te hian Prime Minister malak na an thli thlai renga in thana om hian mi pui te hian an du lo chuan an thak theya tin Comptroller and Auditor General hian sarkar sum man da a indika Election Commission hian in than na thiang hlim a om le om lo an vil ve thung chu wangin Prime Minister hi achak hle rualim India dan pui hian athu nei na chu avong heta ama thu ringotin thil ati theilovani Parliament a Lok Sabha le Rajya Sabha hian Prime Minister thu nei na hi kong sangin adangin athunun theya Prime Minister in sarkar mason na tura dang thar adu te chu Parliament abi takin Rajya Sabha hian adan sak theya Rajya Sabha hian ordinary bill te chu tharuk chu achel theya cabinet in adu anga dan tha an tumpo in Rajya Sabha hian an dan sak thim Prime Minister sarkar in sum aman don chuan Parliament phalsak na angai phota Lok Sabha in budget apas lo chuan sarkar atlungal tinani Parliament session lain MP ten PM le Minister ten hena an na chungchang le sarkar policy ya zona an zot theya hei hian sarkar thil ti sualte mi pui te hriata atar lang thina Parliament in adin committee rang te hian sarkar sum man dan le malak na ti an vil renga Prime Minister in President amo Supreme Court Justice dan lova athak lo nan Parliament hian thu nei na sang takaneya President thlengin aban tir theyani tin Prime Minister hian Parliament ina apas to bill chu ama thu in anol theilova India dan pui article za som pakhat na hnuaia bill nol thei thu nei na hi President kuta chau a oma bill chu House pan in an pass nuwa President nena ming sign tura thonania President chuan nol theya emo ennon turin Parliament a thon le thei Prime Minister hi sarkar ruai tu ani awangin bill te chu cabinet mingin Parliament a the lu thina Parliament in apas to chuan Prime Minister hian anol thei to lo President nena pek ani tlang pui thim sarkar hian an bill the lu kha Parliament in apas ma chuan an nol theya ma se House pan in apas to chuan Prime Minister thu nei na ani to lova India dan pui thak tum na bill ani phei chuan President in anol thei lova aming azia nge angai thung Prime Minister chen na mun hi 7 Lok Kalayan Mark New Delhi ania he mun hi ama chuan 7 Race Course Road tia hriat ani thim kumsang ni le som parukhan Lok Kalayan Mark ti in thla kani a he mun hi bangla khat chau ani lova banglanga number 1357 le 9 som khom ani a area hi actor som pani zeta zawani a Prime Minister chen na complex ming tak hi chu Panchavati ti ani le a
Prime Minister Office tak chu Raisina Hill a South Block a omthi tun haya Central Vista Project nuaya building thar sak ania amingatan Seva Teach ti man ani thung Mizoram Chief Minister Pulal tu mapoim kum sang ni le som ni panga July tha khan Narendra Modi chu ahe ache namun 7 lok kalian maka hian amuto he ani kha amun hi kum sang kha zakwa somriat chunhulam khan India Prime Minister Chenabi katana siam tan ania Bangla pui ber ero chu British hun lai sangkha zakwa som ni le sangkha zakwa som thum chau khan architect Robert Russell an alo design to a sakzo ani atangin Rajiv Gandhi kha he mun luak ma saber tu ani a kum sangkha zakwa somriat pali khan aluta Rajiv Gandhi nuwa Prime Minister VP Singh akhan kum sangkha zakwa som kwa khan he mun hi Prime Minister chen na mun nget atana nem nget zui ta ni Indira Gandhi khachu kum sangkha zakwa somriat pali khan achen na mun huana abodika tengein anlo ka plum to a tuna ero Special Protection Group SPG 10 uluk takim 7 lok kalian mak he anveng to a khovela mun him berpol ani to ani achan chu Prime Minister chen na mun ani awangin SPG 10 an en kola SPG commando te hian khovela ral thuam thazual le changkang berte an manga Prime Minister himna atan hian manrua le thiam na sang an mangna sa hle commando te hian taksa himna atan bulletproof vest le tactical gear changkang tak an mang reng bok inbiak po na manrua him tak le thuruk vong thei tak an neya hei hian an na tho ati chuan om hle ni 7 lok kalian mark hung na chung le ache vel ven him na hi uluk taka en kol ni in mun sang sanga CCTV camera le khol dang te mangin mun ma hi ni tin thli thlai reng ani a phalna nei lawa lutum te lo hiat zung theina turin khol sang an mangbok tin Prime Minister chen na mun hi no fly zone ani awangin thona emo drone emo he mun chunga hian an tho phal ani lawa ven him na thok tu te hian uluk takin lu phalna nei te chau an lu tir thin bok Bangla number 5 he Prime Minister chen na tak private residence ani a Bangla number 7 he Prime Minister office le official meeting na mun berani a Bangla number 1 muna hian helipad a oma Prime Minister Zin chuana ta na man thin ani Bangla number 3 le 9 hi mikhwal poimo le ven him na na thok tu SPG te munatan man ani tlang pui bok Panchivati he kumsang ni pakhat khan Prime Minister Vajpayee an ahun lain sak ani a he mun hi video conference le meeting lian tham nei nana man ani a mi zan hi atanga zathum somli zat an leng theya cabinet meeting te po he huna hian nei thin ani damdoi in aims atanga doctor le nurse te ni tin darka somni pali chung duty na munani a height and ambulance pakhat chu ektik lai po in standby in aom renga he bangla mun atanga Safdar Jung airport thleng hian lei noi kalkong a oma hei hi traffic ti boi lova Prime Minister achua zung theina na ruwa man ani bokani huan nuam le zau tak a oma chuta chuan thing le nimmoi tak ba ka parwa te po antam hle taksa soi na mun sang omin National Gallery of Modern Art anti mai he mun banga hian lemziak le uchuak moi tak te tarlan thin ani bok he mun enkol tur hian na thok tu mi zani chuang huan enkol tu le erong bol tu te le electrician te an om rengani chutiang khopa India ram ta na mi poimo kan Prime Minister thu nei na le chen na te chu chung thil te chu